Nyuma y'uko intambara iri kubera mu gihugu cya Congo, yahuza ingabo za leta ya Congo ndetse n'umutwe wa M23, ndetse muri iyi minsi hakaba harabayeho agahenge katanzwe na M23. Ubu ikitezwe ni uko ejo hari inama izahuza abakuru b'ibihugu bari mu muryango wa East African Community ndetse na SADC. Ikiri kwibazwa rero n'amahanga ndetse n'abantu benshi, baribaza ati ni iki cyakitegwa mu iyi nama, ni iki iyi nama izavamo. Ibi byose biri kuba mu gihe amahanga akomeje gusaba ko intambara yahagarara, ndetse inkuru nyamukuru ikaba itegerejwe ejo nyine kuwa gatandatu nimugoroba, kugira ngo hamenyekane ikizaba mu nama y'abakuru b'ibihugu byo mu muryango nyine wa East Africa, Afurika y'Iburasirazuba, ndetse hamwe n'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC, aho rero Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo ari mu bemeje kuzitabira nk'uko perezida wa Kenya nawe aherutse kubitangaza. Ikindi kandi ni uko perezida Kagame w'u Rwanda ndetse na Felix Tshisekedi wa Congo nabo bazahurira i Dar es Salaam mu biganiro. Bikazaba ari intambwe kuko mu buryo buzwi baheruka guhura imbonankubone mu mwaka w'ibihumbi 2022 nabwo baganira kuri iki kibazo. Tina Salama akaba ari umuvugizi wa Felix Tshisekedi yatangaje ibinyamakuru ko cyangwa ikinyamakuru cyitwa Top Congo FM ko Tshisekedi azitabira iyi nama, gusa ariko ntabwo yemereye iki kinyamakuru nimba nyine azitabira imbonankubone cyangwa se nimba azifashisha ikoranabuhanga. Uyu munyamakuru kandi yavuze ko uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ngo ruzajya muri iyo nama, ariko ngo ikigamijwe cyane no gusaba ibihano bikomeye ku Rwanda, ko ngo rwakura ku butaka bwa Congo ingabo zose ndetse n'izindi ngabo z'ibindi bihugu nazo zikahava, ndetse kandi bakanaganira kumvikana ku gahenge. Ku ruhande rw'u Rwanda ho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yamaje nawe gutangariza ikinyamakuru France 24 ko kuri iyi nama Perezida Kagame nawe yizeye ko azabona ibiganiro ku gahenge hagati ya leta ya Congo ndetse n'umutwe wa M23, ndetse n'imirwano ikaba yahagarara. ONU ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bivuga ko u Rwanda ngo ari rwo ruri inyuma ya M23, ariko izi mpande zombi zo murabizi ko zikomeza kubihakana. Leta y'u Rwanda ikomeza kubihakana, ndetse na Perezida Kagame ntiyasibye kuvuga ko u Rwanda ntaho ruhurira n'intambara ibera mu gihugu cya Congo. Mu gihe rero abategetsi b'u Rwanda bavuga ko Kinshasa igomba kwemera kuganira na M23, kuko babona ko ngo ariyo nzira yahagarika intambara, Kinshasa yakomeje gushimangira ko itazigera iganira n'umutwe wa M23, umutwe yita ko ari iterabwoba. Ese ibinyamakuru bikomeye birasesengura iki? Nk'ubu ngubu ubusesenguzi bukorwa n'ikinyamakuru BBC, bo baravuga ko usesenguye ibindi biganiro byo kugerageza guhuza impande zombi kumvikana ku gahenge ko kuba hahagaritswe imirwano ngo hashakwe igisubizo mu mahoro ngo bishobora kugerwaho i Dar es Salaam. Bakabivuga rero ngo bashingiye ko kuva ku mwaka wa 2022 amasezerano ngo y'agahenge yagiye yumvikanwaho ngo hagati ya leta ya Congo n'u Rwanda, ngo ndetse aho abategetsi barwo bavuga ko basabwe gukoresha umubano bafitanye na M23 none ngo bakayitegeka guhagarika imirwano. Ibyo Perezida wa Repubulika Paul Kagame we ngo yemeye kandi icyo gihe ngo akabikora. Ngo ayo masezerano rero ngo nubwo yabayeho ngo ariko ngo ntabwo ngo yajya amara kabiri cyangwa amara igihe kirekire, ngo kuko ngo imirwano ngo yongeraga ikubura, ngo kuva mu gihe ngo cya Bunagana ngo ndetse kugeza umwaka ushize M23 ngo isatira Goma ndetse igeze i Masisi. Ku rundi ruhande rero FARDC na M23, buri ruhande rwashinjaga urundi kwica amasezerano y'agahenge ngo yaba yarumvikanyweho n'abategetsi ubwo bari Rwanda muri Angola. Kuri iyi nshuro rero i Dar es Salaam birashoboka cyane ko iyi nama wenda y'abategetsi nayo ishobora kugera ku masezerano y'agahenge, gusa birashoboka ko ku rubuga rw'imirwano ho bishobora gukomeza kugenda uko byakagenze na mbere. Ikindi umuntu akibaza, ese SADC na East African Community byo byaba bibona ikintu kimwe mu gukemura amakimbirane rero yo muri Congo? Umuryango w'ibihugu bya SADC mu mpera za 2023 wafashe umwanzuro wo gushyigikira leta ya Kinshasa, wohereza ingabo ndetse kugira ngo zifashe leta ya Kinshasa guhashya umutwe wa M23.
ikindi kandi SADC mu nama yayo y'abakuru b'ibihugu yo mu mpera z'icyumweru gishize yavuze rwose yeruye ko ingabo z'u Rwanda ngo zifasha M23 ngo mu bitero byayo ngo kandi igashinja M23 kwica amasezerano ndetse y'agahenge ngo ya Nyakanga yafatiwe i Rwanda muri 2024. SADC kandi yo ikaba isaba abategetsi ba politike na diplomasi iki kibazo kireba gushaka umuti mu nzira y'ibiganiro harimo n'ibya Rwanda. Ku rundi ruhande umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba EACO ngo ubwo uheruka guterana nawo no kuvuga mu cyumweru gishize nyuma y'ifatwa rya Goma ntabwo wo wigeze ushinja u Rwanda ngo kandi ngo wasabye Kinshasa nibura kuganira bitaziguye n'abarebwa n'iki kibazo bose harimo na M23. No kubitega amaso rero tukamenya icyo iyi nama izatanga.